Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Fedcast. S vama su i ovog puta studentice prve godine diplomskog studija smjera marketinškog upravljanja, kolegica Mija Sabo, dobar dan. Dobar dan. I moje ime je Erika Filiplić. Danas imamo posebnu čast ugostiti do sada najmlađu gošću Fedcasta, odnosno studenticu treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija znanosti o moru, Lucija Nikolić. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Eto, Lucija je danas s nama. Lucija, reci nam ovako nešto malo o sebi, kako je sve krenulo, otkud si se odlučila za upravo taj studij. Ipak znanost o moru je i dio našeg sveučilišta Jurija Dobrila, pa eto, reci nam nešto malo više o tome. Pozdrav, ja sam Lucija Nikolić, imam 21 godinu i na trećoj sam godini znanosti o moru, to je smjer koji spada u Fakultet prirodnih znanosti u sklopu sveučilišta Jurija Dobrile i predstavnica sam studenata na svom fakultetu. Zašto sam se odlučila za ovaj studij? Zato što od malih nogu imam neopisivu ljubav prema moru. I od osnovne cijelu srednju školu me intrigirala biologija, stoga sam spojila ugodno s korisnim i upisala sam ovaj studij. Evo zašto je danas Lucija baš gost, naš današnji gost, zato što razgovarat ćemo malo u poveznicu ekologije i marketinga, kako to sve djeluje u svijetu marketinga, na koji način se promoviraju morske destinacije, turizam. Eto, možemo krenuti. Lucija, možeš ti evo reći zašto si recimo odabrala ovaj fakultet s obzirom na zanimanje u srednjoj školi, odnosno od malena kroz osnovnu školu i srednju školu. Što te potaklo i kako se ti vidiš po završetku fakulteta? Gdje se vidiš? Da li se vidiš u toj struci? Kao što sam rekla, odabrala sam prvenstveno zbog moje ljubavi prema biologiji i prema moru ovaj fakultet. U stvari, jako dugo vremena uopće nisam znala da ovaj fakultet postoji, ali onda kad sam shvatila da je to u gradu u kojem živim, to me dodatno potaklo na upis. Ovo je multidisciplinaran fakultet, što bi značilo da uključuje razna polja znanosti. Tako da ne studiram samo biologiju mora, nego imamo i kemiju, i fiziku, i ekologiju, i geologiju. Stoga, u stvari, nakon završetka ovog faksa imam više mogućnosti za nastavak dalje. Specifično je kod ovog faksa što, za razliku od ostalih fakulteta u Hrvatskoj u polju znanosti, nakon ovog fakulteta mi more gledamo kao jednu veliku cjelinu, kao jedan sustav, zato što dobivamo znanje iz tih različitih znanstvenih područja i onda nekako to nam je sve primjenjivije, razumljivije shvatiti kako funkcionira cijeli sustav. Što evo recimo kažu studenti sadašnji? Što je njih ponukalo na studiranje tog dijela znanosti u razgovoru s njima? Ponukalo ih je, mislim, većinom ono što smo mi pričali među sobom, je to što je more jedan neiscrpan izvor organizama, općenito proučavanja, znači većina mora nije još uvijek niti otkrivena. Stoga je baš neiscrpan izvor tema za baviti se u znanosti. Sad, s obzirom da govorimo o toj neiscrpnosti, možemo to slobodno povezati sa našim smjerom Fakulteta ekonomije i turizma, odnosno smjerom marketinško upravljanje. Koliko se zapravo i koliki danak uzima nekakav iskrivljeni, da tako kažem, marketing mora, odnosno turističkih atrakcija, pogotovo recimo u Istri. Fokus evo neka nam bude na Istru. Koliko se zapravo tu toga krije ispod površine i koliko je toga krivo prikazano? Pa ja bih rekla da u stvari dosta, zato što općenito kad se neka destinacija promovira, zanemaruje se taj ekološki dio.
nego promoviraju se da prirodne ljepote, bioraznolikost, ali nikad se ne promoviraju problemi, zato što ako kažemo ovdje je velika bioraznolikost, to je nešto ljudima wow. Ako kažemo ovdje ima dosta ugroženih vrsta, tu se već on malo ne zvuči toliko atraktivno i toliko lijepo. Evo što se toga tiče, recimo, znači da nastavimo u tom smjeru, da li danas se sve više gleda nekako ostvarivanje nekakvog profita kroz iskrivljavanje možda slike o cijeloj toj ekologiji mora i flori i fauni koja se unutra nalazi? Koje je nekako tvoje mišljenje o tome svemu? Pa moje mišljenje je da se u stvari jako mali fokus daje na očuvanje samog okoliša, same bioraznolikosti vrsta, a više se gleda u džep i u profit. Razumijem. Sad ovako, da si ti recimo nekakva ključna osoba u svom tom marketingu, ali da predstavljaš ovu stranu koju ti studiraš, što biš ti predložila marketingašima koji se bave, znači koji u sav recimo asortiman neke destinacije ubrajaju i tu floru i faunu. Recimo primjerice Rt Kamenjak, znači svi znamo koliko je tamo stvarno flora i fauna i na kopnu i na moru raznolika. Što biš ti kao savjet dala s obzirom na upravo to, da tako kažem, iskrivljavanje slike o stvarnosti, onoga što stvarno je? Dakle, stvarno to je jedan, da tako kažem, biser Južne Istre, ali koji je tvoj savjet? Evo, što biš ti savjetovala nekome ko možda ide u krivom smjeru što se toga tiče, odnosno malo to zanemaruje? Pa Rt Kamenjak je u stvari jako specifičan, zato što ja nemam osobno ništa protiv lijepog promoviranja destinacija, nego ako se destinacije lijepo promoviraju, onda kad osoba koja se odluči za tu destinaciju dođe na tu destinaciju, da ipak ima nekakvo da li predavanje, da li nekakve materijale gdje može vidjeti šta se sve na tom prostoru nalazi, što je sve zaštićeno, a Rt Kamenjak upravo to ima. Tako da, u stvari, Rt Kamenjak ne bi dala kao neki primjer tog zanemarivanja. Zato što oni imaju i predavanja na Rt Kamenjaku o samoj flori i fauni, imaju stvarno puno promo materijala po samom staništu. Stoga mislim da u stvari Rt Kamenjak ne bi stavila po taj primjer. Evo, reci nam isto, prosti Mija, što misliš o onim Greenpeace-ovim promotivnim, ajmo reći, materijalima koji su se također nalazili tu i kod nas u Puli, kit u stvari u vezi zagađenja mora? Evo, što misliš, da li su oni to na dobar način prikazali ili, evo, neko svoje mišljenje o tome? Mislim, ako se ne varam, pitate me za zagađenje plastikom. Tako je. Mislim, kit je savršen primjer zagađenja plastikom. Mislim, vizualni prikaz, s obzirom da se u jako puno slučajeva kitovi nalaze nasukani na moru sa utrobom punom plastike, zato što su oni filtratorski organizmi. Stoga možemo reći da djeluju na principu usisavača, ne mogu selektirati šta će u svoje probavilo staviti, za razliku od nekih drugih organizama. Stoga mislim da su u stvari savršen primjer za takvu vrstu promo materijala. Međutim, mislim da ima još drugih organizama koji bi se mogli staviti u taj koncept. Naprimjer, meduze, koje kad mi u stvari zaronimo u more, moramo jako dobro pogledati je li nešto meduza ili nešto plastična vrećica, na primjer, iako vidjela sam da je takav promo materijal. I u stvari jako puno organizama se može staviti u taj kontekst. Ali mislim da je u tom kontekstu kit jako, jako dobar primjer. Nadovezala bi se na to pitanje zato što u marketinškoj industriji općenito
se u stvari koriste nekakve, to mi nazivamo na našem studiju, karizmatične vrste. To su vrste koje izazivaju sentimentalnost kod ljudi. Zato što kako ljude bolje potaknu da se brinu o okolišu, nego kad im stave, ne znam, jednu malu slatku pandu na logo, kad im se stavi delfin, kornjačica. Tako da u tom kontekstu isto bi se dalo raspravljati da bi se možda moglo staviti neke manje karizmatične vrste koje su u većem problemu od karizmatičnih koji se u stvari predstavljaju. Ali, naravno, ljudi najbolje djeluju kad im nešto lupi na sentimentalnost i na njihove osjećaje. Tako da u tom kontekstu, ako će ljude potaknuti na promjenu, ja nemam ništa protiv. Upravo je taj poticaj na nekakvu akciju, što mi u marketingu zovemo nekakav, upravo kako to što sam rekla, poticaj na akciju i gađanje na osjećaje. Dakle, ljudi će reagirati brže i učestalije na ono što im je bliže. Primjerice, evo, to što ste vi rekla, dakle, mala pandica, mali nilski konjić, mali morski konjić, mali delfinić i tako dalje. Da li vi kao studij, odnosno odjeljak ovog sveučilišta, imate nekakvu svoju promociju putem društvenih mreža, dakle koliko se tome posvećujete? Mi se jako posvećujemo promociji na društvenim mrežama. Imamo aktivnu i Facebook i Instagram stranicu i ne objavljujemo samo materijale toga tipa, nego objavljujemo razne znanstvene radove, objavljujemo čak slike s terena od studenata, objavljujemo razne projekte na kojima radimo. Tako da što se toga tiče smo stvarno jako ažurni i angažirani. Evo, zanima me, s obzirom da je takva branša fakulteta, odnosno studija, čak sam negdje i vidjela članke, odnosno i fotografije, to što vi kažete, za nekakvu praksu. Kako se ta praksa nekako u nekom sad ovom COVID novom svijetu odvija? Koja je razlika prijašnje prakse, odnosno prije korone i sada evo nakon, odnosno dok još uvijek to sve traje? I koliko se u biti dobije tom praksom, odnosno koliko je to zapravo olakšavajuća okolnost na ovakvom fakultetu, odnosno studiju? Pa imamo stvarno dosta prakse i dosta vježbi. Naravno, sve se to treba proći prvo u teoriji i nakon toga imamo ili vježbe u laboratoriju ili praktični dio na terenu. Sad, što se tiče COVID situacije, većinu vježbi imamo online. Uspijemo čak se organizirati i pohvatati. Međutim, ipak nije to kad mi nismo uživo, kad mi ne vidimo, kad mi sami ne napravimo vježbu, nego mi sad gledamo profesora kako ju radi. Stoga, eto, bilo bi stvarno ljepše da se to sve odvija uživo. Međutim, nekako se ipak nadamo da ćemo barem ove terenske nastave sada pred ljeto uspjeti odraditi. Htjela bi se dotaknuti perijskih, pošto su one većinom na našem akvatoriju, pogotovo ovdje u okolici Pule, tu između, evo, stoje ispod ski lifta famoznog, te na području Fratarskog otoka. Pa evo, ako nam možeš nešto malo više o tome reći, što zapravo perijske znače za taj cijeli ekosustav i zašto su one sad u posljednje vrijeme i marketinški postale nekako atrakcija ljudima? Evo. Pa ne bih rekla da su postale atrakcija. Perijske su već jedno vrijeme zaštićene. Njih naravno ugrožava koji sve druge organizme masovni turizam. Međutim, stvar sa periskama je sada da je u stvari došao virus koji ih ugrožava. Sad bi vas slagala kako se zove, ima jako kompliciran naziv, ali u stvari sad se rade mnoga istraživanja evo, u našem akvariju u Puli i u Cimu u Rovinju oko toga kako ih spasiti i kako spriječiti taj virus da se širi i
po mogućnosti kako bi se u stvari taj virus mogao i izliječiti. Stoga nije u stvari sve do turizma čak. Mislim, iako ima jako velik utjecaj, ali ovaj put, ko što mi imamo COVID na kopnu, tako Periska ima svoj virus u moru, otprilike. Znači nije samo da su se aktivirale sad u doba političke kampanje, pošto ima puno pobornika u vezi toga. Znači ipak postoji veliki zabrinjavajući problem oko Periske. Da, veliki zabrinjavajući problem koji još uvijek ne znamo kako riješiti. Još bi se isto htjela dotaknuti rebraša. Evo, svima su nam jako dobro poznati rebraši. Eto, ako možeš nešto i malo o njima reći, pošto su i oni aktualnost. Pa rebraši su invazivna vrsta. Znači, to je vrsta koja dođe na neko područje i prilagodi se tom području jako dobro. Da se, znači, može ovdje živjeti, može ovdje rasti, razmnožavati se. Oni su specifično došli brodom iz Crnog mora, ako se ne varam, u Trst i balastnim vodama su se spustili. Balastne vode su vode koje se zadržavaju u brodu. Znači, kad brod krene iz jedne luke, uzme balastnu vodu u sebe i kad dođe u drugu luku je ispusti. Pa tako ispušta i te organizme. Stoga su se u stvari rebaraši jako dobro tu kod nas prilagodili. I da, sad su problem zato što se oni stvarno jako brzo razmnožavaju, zato što nemaju nekakvog predatora, nemaju neku veliku kompeticiju ovdje. Stoga da, mislim da smo svi doživjeli kupanje u njima. Nije ugodno. Međutim, ne djeluje, mislim, djeluje na turizam u kontekstu ljudima nije lijepo kupat se. Među njima, međutim, djeluju općenito na ekosustav, pogotovo na hranidbene mreže. To, čim jedna karika takva se pojavi ili čim se jedna karika oduzme, automatski je narušen cijeli ekosustav zbog hranidbene mreže. Znači ugrožava u biti riblji svijet, ako se ne varam. Da. Eto, ako nam možeš isto tako reći nešto malo o ribama, o ribljem svijetu, kako zapravo te koče i sve to utječu na jednako tako i na ekosustav, lovljenje ribe, da li to nešto u budućnosti može utjecati na cjelokupni vodeni svijet? Htjela bi prvo reći da postoji jedan jako dobar dokumentarac, film, čak ga ima na Netflixu, tako da bi svima koji ovo gledaju preporučala da ga pogledaju. Zove se Seaspiracy i bavi se upravo tom tematikom. Kako velike korporacije i veliki ribarstveni sustavi utječu na morski okoliš. Ali ne samo u stvari na morski okoliš, nego na općenito život na zemlji. To je ribarstvo u stvari jako velik problem. Pogotovo to masovno ribarstvo za velike tvrtke. Stvar je ta da u stvari 40 i nešto % plastike u moru je u stvari od mreža ribarskih, koliko god da se cijelo vrijeme reklamira ove slamke, metalne, plastične, nemojte koristiti slamke. Slamke spadaju 0,03% plastike u moru. 0,03%. A ribarske mreže spadaju 48%. Tu negdje više manje. Stoga ja promoviram nekorištenje slamki, plastičnih vrećica, plastičnih boca, jer prvenstveno svi krećemo od sebe, ali da je ribarstvo u stvari jako velik problem, intenzivno velik problem je. A baš u tom filmu se govori kako u stvari nitko o tome ne priča. Zato što ribarstvo je bitno za preživljavanje ljudi, međutim ono u što je prevladalo to ribarstvo na globalnoj razini u stvari ne ide baš ljudima u korist. Tu kod nas je to ribarstvo još uvijek donekle održivo,
s obzirom da to regulira Europska unija. Ali ribarstvo i uništavanje morskog okoliša će uvijek biti problem. Evo, nadovezala... Jedini način da se taj problem riješi je da ljudi više ne ribare. Ali evo, ja bi preporučila se taj film pogleda i još bi jednu stvar na to rekla, a to je ako ljudi vole ribu, ako kupuju ribu, neki kupuju od lokalnih ribara, zato što, a ne od velikih trgovačkih lanaca, zato što lokalni ribari ipak malo bolje utječu na okoliš nego velike kompanije. Da ne pričamo o drugim stvarima koje to donosi, jer ćemo do preksutra. Nadovezala bih se na to upravo o toj konzumaciji ribe, plasiranja u restorane i tako dalje. Koliko je zapravo Limski kanal dobar ili loš primjer za to slikovno, odnosno u stvarnom životu prikazati? Koliko, s obzirom da je i Limski kanal marketinški ciljan, da tako kažem, za turiste, dakle tamo su restorani, uzgajalište riba i tako dalje. Koliko, ako imaš nekakvog iskustva ili nekakvu informaciju, koliko oni brinu o tome? S obzirom da je Limski kanal, evo, par kilometara odavde, koliko oni brinu o tomu? Limski kanal je jedno jako baš odlično mjesto za uzgajanje ribe. Geografski odlično mjesto za uzgajanje ribe. I ja sam bila tamo, imali smo praksu tamo, išli smo sa profesoricom iz marikulture, jer smo imali predmet marikulturu. I rekla bih da ljudi stvarno tamo jako vode računa. Pored toga što uzgajaju oradu i brancine, koje uzgajaju u kavezima, kavezni uzgoj, da se razumijemo stvarno, to u stvari nije toliko veliko uzgajalište i onda nemaju toliko problema sa kontrolom sustava koje imaju. Stoga ja mislim da je to uzgajalište stvarno po PS-u, što bi se reklo, ono što sam barem ja vidjela. Uz to uzgajaju i kamenice i dagnje. Ne znam koliko ste upoznati sa uzgajanjem kamenice i dagnji, ali one prolaze jednu posebnu kontrolu, zato što su oni filtratori u moru, kao što smo rekli, na primjer, za kita. Oni filtriraju vodu i u stvari sve štetne tvari koje se nalaze u toj vodi se u njima zadržavaju. I onda moraju prolaziti nekakve posebne kontrole i nešto što se zove, ako te kontrole ne prođu dobro, nešto se zove purifikacija. A purifikacija je takozvano pročišćavanje, gdje se dagnje kamenice stavljaju u tankove i u stvari dok nisu dovoljno pročišćene ne mogu se na tržište izbaciti. Stoga, što se toga tiče, Limski kanal je stvarno super organiziran. Sad bih se nadovezala upravo o poveznici marketinga kao tako kada se radi o ribolovu, o turizmu, općenito o tim turističkim destinacijama, odnosno konkretnije točkama u Istri gdje se može uživati u plodovima mora koji su prema tome poznati. Kako sad razmišljam, kako ste mi rekla, zapravo sve ovo je iza jedne velike zavjese što se ne vidi na promotivnim lecima, što se ne vidi na Instagram profilima, na službenim stranicama, na možda Facebook stranicama. Koliko je zapravo truda za ovakve, ja bih rekla, značajne lokacije koje stvarno su, što ste vi rekla, po PS-u, koliko je zapravo truda uloženo u to, a uzima se zdravo za gotovo. Mene sad zanima da li recimo konkretno, kažem, ako znate tu informaciju, restorani primjerice u Limskom kanalu. Sigurna sam da oni, pošto su na takvoj lokaciji, barem bi trebali imati nekakve Instagram profile i tako dalje. Koliko, odnosno što vi mislite, ako ne znate ovako iz prve ruke, koliko oni pažnje posvećuju tome da svoje goste, odnosno nekakve korisnike njihovih stranica informiraju o tome, zapravo tu se vidi taj vid marketinga, a i vid nekakve ekološke sigurnosti i osviještenosti, koliko oni zapravo informiraju sve te zainteresirane strane
o onome što se stvarno plasira njima, da tako kažem, na tanjuru. Stvarno ne znam za restorane, ali moja pretpostavka je, moram naglasiti to pretpostavka, općenito restorani na svojim Instagram profilima ili Facebook stranicama nude svoju gastronomsku ponudu, ali ne nude ono što je iza toga. Zato što oni ljude privlače svojom ponudom, ne privlače ljude s onim kako je ta hrana došla u njihovu kuhinju. Da, to je opet nekakav minus s obzirom da se toliko truda primjerice ulaže u Limski zaljev i uzgajalište riba i školjaka, tako da evo, možda bi vas poslušali da im pokucate na vrata i kažete bila sam ovdje, studentica sam, imamo volje i ambicije, možda to promijenite čisto jer ima stvarno gurmana koji će cijeniti to, koliko god možda to bilo možda u trenutku smiješno ili nekako. A što se tiče Limskog kanala, iz tih restorana doslovno se gleda na uzgajalište. Tako da postoji stvarno, što sam tamo od ljudi čula, puno ljudi koji stvarno dođu i interesiraju se za to. Tako da na tako nekim lokacijama možda čak i nije nužno to informiranje preko društvenih mreža kad je, da kažem, to tamo servirano pod nosom. Ali, na primjer, neki drugi restorani koji se ne nalaze pored takvog jednog uzgajališta ili nečega, bi možda mogli staviti na svojim društvenim mrežama naša riba dolazi od tud i tuda, to je takav i takav sustav. To bi bilo lijepo. Da, zato što stvarno postoji niz ljudi iza tih restorana koji se stvarno trude da ta namirnica uopće dođe do restorana. Evo, ja bi se još samo htjela dotaknuti teme o globalnom zatopljenju. Evo, pošto nas to pomalo gazi, vidimo po potresima, po tsunamijima, po raznim nepogodama. Evo, ako možeš reći neko svoje mišljenje i viđenje, pošto more isto ima dosta utjecaj i dosta često je više potresa pod morem nego ajmo reći na kopnu. Evo, samo u zadnjih nekoliko tjedana u Mediteranu je bilo masu potresa. Evo. Tako je. Što se tiče globalnog zatopljenja, to je nešto za što smo svi čuli, ali niko nema apsolutno blage veze kako, zašto se dešava. Čak i mi na fakultetu slušamo globalno zatopljenje, a nikako da sjednemo i raspravimo to. Raspravili smo neki dan kad smo došli do tog zaključka. Globalno zatopljenje je nešto što samo se ubaci u rečenicu i pokušava se gurnuti ispod tepih, zato što trenutno čovječanstvo ima veću brigu od toga. Svi se vrtimo oko tog covida, oko covid krize. Covid kriza je najveća kriza koja se desila u povijesti čovječanstva and so on. Covid kriza nije najveća kriza koja se desila niti u povijesti čovječanstva, niti trenutno najveća kriza koja se zbiva čovječanstvu. Koliko god da je mi tako percipiramo. U stvari, veća kriza od te covid krize, koja je između ostalog uzrokovala covid krizu, je okolišna kriza. Samo što covid, svaki portal, barem jednom, 2 puta dnevno, objavi naslov covid. Clickbaitovi, stalno se o tome priča, ajmo reći vidimo ga na ljudima oko nas, vidimo da ljudi umiru i konstantno se vrti u medijima, ne može proći jedan dnevnik bez da se covid spomene. A što se okolišne krize tiče, mi ju izravno ne vidimo, ne osjetimo svakodnevno da utječe na nas, ne priča se o njoj, ne vidimo izravno čovjek je umro od okolišne krize. Ali ne uzimamo u obzir da požar u Amazoni, požar u Australiji, u Novom Zelandu. Koji je uzrok? Izbjeljivanje koralja, nestanak koraljnih grebena, općenito izumiranje vrsta, uništavanje staništa. Ljudi nisu informirani.
da se stavi bombastični COVID naslov i da se počne pričati o okolišnoj krizi, možda bi neko o tome i čitao. Da, nažalost. Zato što okolišna kriza nije upečatljiv naslov na koji će čovjek kliknuti, nego će kliknuti na onaj ispod toga na kojem će pisati COVID. Zato što je to sve što ljude, mislim da se razumijemo, nemojte me krivo shvatiti, ja se užasavam COVID-a. Ja i sebe čuvam i svoju obitelj doma čuvam i stvarno mene osobno je strah COVID-a. Ali više nego što me strah od COVID-a, me strah kako će svijet izgledat za 20 godina. Kad mi svoju djecu budemo... To je, ja iskreno isto smatram da je to marketinški nekako previše u pozadini. Smatram da bi se to svakako trebalo poticati sve više i više, pogotovo zbog zagađenja zraka. Mi taj zrak svakodnevno koristimo, bez zraka ne možemo živjeti. Da. A da ne govorimo o vodama, šumama i slično. Uvijek se nekako, sad evo za ovu COVID krizu i pogotovo za krizu tog okoliša o kojem ste govorila, uvijek se oslanjamo na nekog drugog. Netko će dati poticaj, Europski fond će recimo primjerice to riješiti, netko će dati malo više, sad ćemo pokrenuti jednu akciju, drugu akciju. Mislim da od tog povremenog, da tako kažem, djelovanja nema nažalost ništa, ali ljudi su, takav je jednostavno ritam života gdje ljudi uvijek nekako svaljuju sve na drugoga i međusobno, ali i to nemam vremena. Uvijek se ima vremena za ono što se želi, tako da mislim da bi se nekako trebali zapitati kako bi bilo nama, da sad govorim figurativno, netko dođe i ulovi pod navodnicima nekog člana obitelji. Kao što mi lovimo ribe, školjkaše. Još mislim da je gora nekako, još onako gorčije osjećaj kada se biljne vrste i životinjske vrste u moru love radi zarade. Znači to što ste rekla, koralni grebeni, ne znam. Dobro, mislim problem koralnih grebena je zakiseljavanje oceana, prvenstveno, koji se događa kao posljedica globalnog zatopljenja. A toliko je recimo marketinški Australija bombardirana, upravo koralni greben, bumerang, ne znam, klokani, aboriđini, ali nitko ne reklamira, da tako kažem, taj problem koralnog grebena. Samo kao posjetite, uživajte u prirodnoj ljepoti, a nitko o tome, mislim... Nametnut nam je ritam, a sami sebi smo neprijatelji. Ja bi se htjela nadovezati na ovo lovljenje ribe. Ja osobno to ne gledam na takav način. Poštujem normalno tuđe mišljenje, ali čovjek je top predator. I ako se neke stvari rade na održiv način, u redu je da se rade. Međutim, ovo je daleko od održivog što se u današnjem svijetu radi. Stoga, mislim, to što ste rekli, samo prebacujemo cijelo vrijeme krivicu na drugoga, a ne razumijemo da mi prvo trebamo krenuti od sebe. Od toga šta koristimo u kućanstvu, preko toga kakvo auto vozimo i koliko ga vozimo, da ne pričamo o tome šta jedemo i od koga kupujemo našu hranu. Sve, ali svaki postupak u našoj svakodnevici ima utjecaj na svijet oko nas. Ali mi toga nismo sutra. Da. Svaki kilometar koji se s autom napravi ima ogroman utjecaj na atmosferu. Samo što nijedan čovjek to ne gleda na taj način. Evo recimo, imam jedno pitanje koje mene ovako osobno zanima. Da li je, možda ako znate za primjer, da li je nekakav, u Hrvatskoj konkretnije, nacionalni park ili park prirode putem nekakvih možda pokrenutih svojih akcija donio dobro, znači da je marketing donio dobro toj lokaciji, recimo Plitvička jezera možda ili ne znam... Plitvička jezera su užasno ugrožen sustav što se tiče turizma.
užasno ugrožen sustav, zato što je to, ja mislim, najposjećeniji, mislim da baš po statistici najposjećeniji nacionalni park u Hrvatskoj. Znači, koliko turizam na Plitvičkim jezerima utječe na Plitvička jezera je nerealno. Evo, ja konkretno sam prije jednom tjedan ili dva vidjela upravo na njihovoj Instagram stranici da su promijenili cjenik. Dakle, nekakav period je, sad slagat ću vas od kad, ali znam do kad, do 1.4. su imali nekakve promotivne cijene 80 kuna po osobi. Sad neću ulaziti to student, dijete i tako dalje, ali recimo 80 kuna. I nakon tog 1.4. cijene su po toj prijašnjoj tablici narasle znači na 180 kuna. Oni su ponovno, znači nije došlo do tog povećanja cijena, već su ih opet vratili na 80 kuna. Koliko zapravo ta utrka za profitom donosi danak u prirodnim bogatstvima. Znači i tamo je flora i fauna u rijekama koje su, odnosno tim vodoskocima, ne znam, znači cijela flora i fauna kompletno, znači kopneno i u vodi, zarad profita. Pored flore i faune i geologija samih Plitvičkih jezera i ne znam, slapova Krke. To je geološki famozno, apsolutno famozno mjesto. Koliko ganjanje profita utječe jako. Jer svi žele što više turista, što više ljudi, što više zaraditi. Pogotovo sada u ovoj COVID krizi. I ja mislim da su ti ljudi čak i svjesni koliko turizam radi tome. I oni nekakvom zaštitom, time što je nacionalni park, što mogu, da kažem, kontrolirati broj posjetioca, ovo ono. I dalje, ja mislim da im je stvarno taj turizam da utječe na to užasno negativno i ja mislim da bi trebali ipak malo prirodi dati da se obnovi. Malo da diše. Ali opet, to je kategorizacija nacionalnog parka. Ne može se ljudima uzimati maltene kruh iz usta zato što je tako, kako da kažem, zato što priroda to zahtijeva da se oporavi. Evo jedno još, oprosti Mija, predposljednje pitanje, ajmo reći. Da li smatraš da je zapravo COVID napravio dobru stvar za našu prirodu? Definitivno. Iako ja možda i smatram u jednu ruku da je, a u drugu da nije. Zašto? Imali smo prilike vidjeti na našim plažama puno ljudi, svi smo se šetali uz more, odjednom nam je stalo do zraka, do prirode, ali zapravo koliko je bilo coffee to go napravaka po plažama, koliko je tu bilo papira, koliko je tu bilo plastike, da li je zapravo to nam dobro došlo ili nam je još gore napravilo? Što se tiče toga, dobro nam je napravilo u kontekstu ima manje prometa, pogotovo morskog prometa. Naprimjer, ne znam da li ste vidjeli, dupini su nam u nekom trenutku došli skroz do obale, zato što su oni jako osjetljivi na buku morskog prometa. U tom kontekstu nam je jako puno dobroga donijelo, ali da se vrši trenutno već i nekakav pritisak na okoliš, zato što djeca nisu u školama i ljudi nisu na poslu, nego se svi šetaju na otvorenom, svi spijaju kavu na moru. Pa je. Ali opet s druge strane razmišljanje, otpad po plaži ili otpad na poslu, taj otpad uvijek završi na istom mjestu. Da. Nažalost. Nažalost, da. Što biste vi, evo, da nekako zaokružimo ovaj stvarno zanimljiv i nadam se i gledateljima zanimljiv podcast, što biste vi, znači s obzirom da studirate to i s obzirom da ste puno više uključeni u problematiku svega ovoga, što biste vi savjetovali, nekakav stvarno prijateljski savjet
ne ono nekakvo naređivanje, da tako kažem, nego stvarno prijateljski savjet marketinškim stručnjacima, odnosno nekome ko se možda želi početi time baviti, na što da obrati pozornost. Da li je to možda ipak u većoj mjeri ta problematika mora, ili biste i dalje posjetite nas, promotivne cijene, sve zarad profita? Jer ipak je to nekako ranjiva skupina znanosti, evo. Da. Pa ja bih rekla da prije gledanja u džep ipak pogledaju cijelu sliku, da se savjetuju sa nekim stručnim, sa nekim ko se bavi znanosti. Mislim, ja sam osoba koja još uvijek uči takve stvari, tako da nadam se profesori koji će ovo gledati da mi neće zamjeriti ako sam rekla nešto krivo. Ja isto još uvijek učim i većina ovoga je moje osobno mišljenje u stvari bila. Ali bi rekla da u stvari uvijek je bitno, znači ne samo u znanosti, ne samo u marketingu, uvijek šta god da u životu radili, uvijek je bitno gledati širu sliku problema i širu sliku stvari. I uvijek sam za to da se stvari probaju raditi na održiv način u konzultaciji sa jako puno ljudi sa puno različitih područja zanimanja. I ako napravimo, na primjer, ako se pobrinemo da imamo održiv turizam, da imamo to što ste vi kolegice rekla, održivi marketing, ako idemo malim koracima, imat ćemo i održiv život. Tako da, u stvari, samo bi htjela reći ljudima da progledaju, da ne budu sebični, da ne budu egoistični, jer čovjek nije jedina vrsta koja obitava na planeti Zemlji. Kao što je nama resurs novac i novcem ćemo si priuštiti šta god nam u životu treba, drugim organizmima su resursi nekakvi drugačiji koje mi njima na nekim svojim postupcima oduzimamo. Tako da mislim da ljudi trebaju malo progledati. Tako da još jednom ću preporučiti da pogledaju film koji sam malo prije spomenula. Meni je jako otvorio oči kad sam ga pogledala. Evo, ja ću svakako pogledati jer, evo, ja vas kolegice pratim na Instagramu i vidjela sam vaš story. Imam na mobitelu screenshotan taj film, tako da ću ga sigurno pogledati jer iskreno u moru svih tih sadržaja koje se plasiraju, jako rijetko da nešto screenshotam i stvarno, evo, hvala onome koji je napravio taj dokumentarac, nisam ga pogledala, ali bi ga voljela pogledat. Isto tako hvala vama na gostovanju, hvala vama što ste jednostavno poticale u meni i kolegici nekakvu stvarnu interakciju i eto, hvala vam na gostovanju još jednom. Hvala vam na pozivu. Nadamo se, dragi gledatelji, da ste nešto novo naučili, da smo vama probudili tu neku potrebu za razmišljanjem o prirodi i da krenemo napokon čuvati prirodu. Bilo je ovo sve od našeg Fetkasta, s vama su bile studentice Mija Sabo i Erika Filiplić sa diplomskog studija marketinškog upravljanja i naša gošća bila je Lucija Nikolić sa Fakulteta znanosti o moru. Lijepi pozdrav svima i nadam se da se vidimo u idućem Fetkastu. Lijepi pozdrav. Pozdrav.